Kristijanova pot je hoditi za križanim Kristusom, ne nekim breztelesnim Bogom, ampak Bogom, ki je postal meso, ki v sebi nosi rane naših bratov. Tako so se glasile papeževe besede med jutrenjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 2. marca. Na začetku postnega časa glasno odmeva povabilo k spreobrnjenju, je poudaril papež Frančišek. Liturgija tega dne to spodbudo umešča v 3 stvarnosti. To so človek, Bog in pot. Stvarnost človeka je izbrati med dobrim in zlim. Bog nas je ustvaril svobodne, zato je izbira naša, je zatrdil sveti oče, vendar pa nas Bog ne pusti samih, pot dobrega nam nakazuje z zapovedmi. La realtà del cammino è quella di Cristo. Seguire Cristo. Fare la volontà del Padre come Lui, prendere le croci. Stvarnost poti je Kristusova stvarnost, hoditi za Kristusom, izpolnjevati očetovo voljo, kakor on, vsak dan vzeti križe in se odpovedati sebi, da bi hodili za Kristusom. Ne delati tistega, kar hočem jaz, ampak tisto, kar hoče Jezus. Hoditi za Jezusom. In on govori, da bomo na tej poti izgubili življenje, da ga bomo na to ponovno pridobili. To pomeni nenehno izgubljati življenja, izgubljanje delanja tistega, kar hočem jaz, izgubljanje udobnosti. Biti vedno na poti Jezusa, ki je služil drugim in častil Boga. Ta pot je prava, je poudaril papež Frančišek. Essere sempre sulla strada di Gesù, che era al servizio degli altri, all'adorazione di Dio. Quella è la strada giusta.